Da bismo zaštitili računalo lozinkom, ići ćemo na Start, Control Panel. Ukoliko vam se izgled prozora razlikuje od prikazanog, pod opcijom View By izaberite kategoriju. Sada idemo na User Accounts and Family Safety. Zatim Change your Windows Password. Ovdje imamo razne mogućnosti. Da napravimo lozinku, da promenimo sliku, da promenimo ime naloga i da promenimo tip naloga. Pošto želimo da kreiramo lozinku, idemo na Create a Password for your account. Upisujemo željenu lozinku, potvrđujemo lozinku, dakle isto pišemo i u jednom i u drugom polju. U treće polje upisujemo reč koja će nas asocirati ukoliko zaboravimo lozinku. Zatim Create Password. Pri svakom uključivanju računara, Windows će vam tražiti lozinku koju ste prethodno uneli. Ukoliko već imamo lozinku, a želimo da je promenimo ili uklonimo, postupak je isti. Idemo na Start, Control Panel, User Accounts and Family Safety i opcija Change your Windows Password. Sada dobijamo mogućnost da promenimo lozinku, da uklonimo lozinku i ostale opcije. Ja ću ići na Remove your Password. U polje ukucamo trenutnu lozinku i Remove Password. Lozinka je obrisana. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.